Bank of Ghana munye modwuma na nya de sere ena esa mo sere yen se moye modwuma sa de sere we ya mo sere ye se yen reject cedi no se moye modwuma na moye ni yi a mo meka sa asen we kura mo kan na esan se munye modwuma yi enti ena ama Bank of Ghana governor Dr. Johnson Asiama oyesa appeal we so na dwuma yi a we don't need this appeal from Bank of Ghana. Na enti a ye kan sa ene ebusafo enche bia na ABSA bank bi ewo Ghana ha wo mo ni UPSA eka bo mu ena omo ye sikasem ho nhyiamudie bi na san nhyiamudie na se ena omo to nsa de frɛ amrado a oda Bank of Ghana ano owura Johnson Asiama se omra na omeka sa dwumadie no ase efi se enkomo na omudi ni dwuma omudi no na efa sikasem eho opani Johnson Asiama de ose ye oyo ekoye na dwumadie na ase ne nkasa ye mu ena owura Asiama de betu dwa se sika dollar abroche dollar yes oba ye Facebook no so a Johnson Asiama doctor ono na da so yi ono ye amrado a oda Bank of Ghana ano san hwamde na se na ode betu dwa se sika dollar America for sika dollar no enye legal tender ewo Ghana ye ka se bibi ye legal tender dia emra kwan so yagye atom se utimi de to ade utimi de tua ka wase dollar nye legal tender ewo man Ghana mu enti no baabi a cedi betime awura ewo Ghana asase so no ensese dollar etumi wura hobi enti otu Ghana for say se wote soto mu na obi de dollar ba ho so obeto ade a menye dollar no ka che nipa cross say o ma u cedi nia owura no kai ne ye nokore trodo sana emra eka ewo man Ghana emu nanso ewo nasem a okaye no ho nanso a ewo nasem a okaye no ho ene se Dr. Johnson Asiama on behalf of Ghana for yen hia adesra o sere yen we don't need reminders say wona be kai say dollar enye legal tender ewo man Ghana mu ye hia resource a ye hia no ene na betima aboa ama Ghana ni bia hunu se dollar wo de to ade wo man we mu a enye ye hia press statement we need prosecutions Dr. Siama emeka nkyere yen se o man no wo de dollar to ade a watomra nye no na Ghana fo ehia firi wo ho se amrado nia ye hia ne se obi de dollar edidwa ewo man Ghana mu a mode Bank of Ghana mra ebe wi nipa kro mo be chi nipa kro na mode na tom ana obroni be ka se mo be prosecute nipa kro eno ne ade a Ghana fo ehia Dr. Siama ebio ye hia lamentation sa wo be ba be lamente akere yen se Ghana enkrofo cedi no ene ye de dollar no ena edidwa we don't need it we need leadership enti show us leadership we don't need your appeal ye hia wade sra wo sra ye no we need leadership efiri wo ho se amrado a wo da Bank of Ghana ano edi enti America ne sa ni enti America ne sa nyina ne se esese Bank of Ghana wo mo de emra ne nhyehyeye a ewo oman no mu no ye de ye adwuma eno ena ebetimi aboa enti enye enough say governor beba beka kire ye say ye rejected dollar na ye accepted cedi na ne sayo no ebeboa ama cedi no nya animonyam cedi no enya ahoden the question is Adentra Bank of Ghana matena ho ama nkrofo de dollar edidwa wo man mu nkrofo price enema wo dollar wo man Ghana mu ha
oko womo esi adan ede etoma nkofo ye kan real estate na womo quote prices in dollar e wo Ghana ha Bank of Ghana at your nose mahunu enkran ya mote no e ho na sa nwuma we koso moye din e wo ho mon cheke we nyina suku binum wo man Ghana mu a womo charge dollars oko the tourism sector no a hotel bebre e wo ye man mu a womo charge dollars. Bank of Ghana, you are quiet on this and air koso but for the cameras o can't say o ye Ghana ni no be the dollar better there or ha menye. Mr. Governor, we beg you, we ye here wa futuo nya wo na be ka che se ma ye nye dollar emra no na e kan enti fa mra no ye adwuma eno nti na ye governor of the Bank of Ghana fa mra no ye adwuma wo de mra no ye adwuma enya dia obi benya ho kwan na watim de dollar no kura digwa na wo aba be ka kire ye se dollar no obi de ba menye no kwasama ewom ni se Bank of Ghana mwada adwuma na ye de ama mwada mon sorry mon timani na mon nya adwuma no se de yesa mo ye na mon timani na mo ye adwuma no se de yesa mo ye a doctor ube save energy a wo de advice Ghana for say ma yenye dollar ewo ye man emu edi enti America se Bank of Ghana for ada Bank of Ghana for ada if you say wo share Ghana o man ye mra ba ko a ye friend no Foreign Exchange Act a oye no afi 2006 mra shebejamu emra a etoso ahanson aduonu miensa the 723rd Act of Parliament a omoye ka sa asem say bone wo Ghana say Ghana ha se Bank of Ghana enya ma utumi a wo de dollar ebe didwa wo de dollar beto ade wo de dollar ebe tuaka gise exception e wom ni say gise bi a Bank of Ghana na ma wo tumi Bank of Ghana ma utumi say wadwuma a wo koye ye ma wo kwan fa dollar no koye de a ene ohuso wo ne mra we eni asem na se Bank of Ghana nya ma utumi na se o price o nema in dollar o charge in dollar o ye payment with dollar watumra watun samra we a make ho asem ebio assets yamananso ho a ye sanjo suko ye yanhwehwemu a ye no esama ye hunu bio say Bank of Ghana Act Bank of Ghana emra a wo ye no afi 2002 the 612 Act of Parliament ye trinity aka say Act 612 no eno so making it clear a chinja bia ni ho pefe say Ghana maimu hano sika legal tender the Ghana cedi and the Ghana peso coin no eno the legal tender ya ka say legal tender eno na ultimate dia edwa eno na ultimate to ade eno na ultimate tia biribi eka ewo oman Ghana emu ha enom enti the question is ade na schools be charge school fees in dollars ewo Ghana ha ade na efiewurafo binom omo ye advertisement say omo dan a omo de ma han ye charging in dollars ade ena nkrofo eton car ewo Ghana ha omo price in dollars ewo ho enom at the heart of Accra baby a Bank of Ghana esie na se Bank of Ghana governor want me anhwe sanema we nyina na afei wo governor na ye de tumi ama wo no wo ba besre Ghana for say se ubi the dollar buy a hobe twade a maye nye a Mr. Governor, I beg to differ enye wadwuma no nye wadwuma ne se besre Ghana for say ubi the dollar twade a maye nye wadwuma ne se emra ma wo kwan se obi the dollar didwa e wo Ghana ha emra ma kwan se utumi chi ni pakro
Emrama kwanso to me prosecute ni pakro. We don't need lamentations. We don't need your appeal. Ni aye penny say famra no ye adwuma. Na se mra no ye adwuma. System no ye adwuma. Ebekwa kodum pempenso say obi akwa ntimi attempte say the dollar no be diga na governor waba bepa wabesre Ghana for said they are all say we need leadership, we need action from the Bank of Ghana. In the model Bank of Ghana for Madana Monsori na Crawford Emma the dollar no good ye cedi no anymore say crack the ship, name and shame, punish violators. One more yes I never in punish them. Mo punish ni pa ba ko mienu a eno a ebebọ ne ho dawure be ya sempatre efiri ho no mo kọ no obie ne ho be ya saade no biem kwan we so ena ye be ma confidence aba ye sidi no emu ye be ma ye sidi no enya ahoden ede aye adwuma no kwasempa ne se yantumi anya niema we am protect sidi no a emwa afi Bank of Ghana samo pese enkrofo se memeteme so tomu obi di dollar abasa obeto ade na me rejected dollar makwa akwaji sidi no dia any Bank of Ghana munhwe se mo be ma sidi no anya the purchasing power mo be ma sidi no mu ayedu mo be ma sidi na anya hoden mo be ma sidi na ya akono na se sidi ni nya hoden sidi ni ya akono a eno be boa ama Ghana ni sidi emu oduma no a o de dollar ye den onfa dollar nya hwe bo amatena se aye nhwe ha ma dollar no abenya nimonyama chensidi no enu ti akrofo te wo mo store mu a omo obi beto ade a na ye je dollar no instead of say ye beji sidi no enti you are appeal a wo ya ma ye say ye ma ye nye no appeal no ye nanso ye ntie nanso ye nye ntom nanso nye sa na mra kan ye de mra kan ye ne say famra ne ye adwuma said ya wahwehwe ede amount if you say nenkofo bebre per dollar no san say dollar no animonyam wom dollar no tumi wom enti monso a mode dollar edi dwana moje dollar e wo madwuma mu no ena no pay assets ye ka kire mo say it is illegal etiamra just o express permission every Bank of Ghana and sana wetumi the dollar edidwa ewo ye mamu. So to Bank of Ghana, don't just preach, lead, enforce, act and protect. Sidi no moya sa ebetumi aboa ama bibia akọ enkan na to fellow Ghanaians. Mo nso mo de ewo mu ni say mo insist say Bank of Ghana ode emra efa wo madwuma ho no ebeye adwuma na obi antumi amfa ne dollar ameha yadwen ewo ha enum we ni nia ye betumi aye ede aboa ama sidi no ya animonyama bam yagye no yadwadie mu ama bibia atumi akọ nkan